Banya daya la uput usaha mat ka imlang salang kipat ba karat marwet kila thau de karat marwet Development and Social Welfare Committee bathamai hakah nyau tarik unai tung arhajar arpulai. Kinongkit kam kani ka committee haka arpukhandai tarik unai tung kila let banya kundu yu arun kem sim right ban pen ithu eki haka jingelam jong uba Munu Shakwa President Ba Liam Pator General Secretary Ba Dominic Lingdo Ba Nicholas Manar kumki Treasurer Ba ki wei kinongkit kam jangka committee. Kajing temu jo kani ka committee kalong ban wanra eka syong suk syong san ka roi kapa ban khangla de ki jing sneu haka imlang ka salang. Ngadi Ba Munu Shakwa Presiden jongka Rajmarwet Development and Social Welfare Committee. Medagsi iwan dan tertib jauh sim jongka Rajmarwet bagi form bagi committee jumi akan nyetorik bagi penyo raja mulai. De kimat kakam dengan committee jumi kalau kami namda hakamnya ini upaya Rajmarwet jumi. Or ngidonnya Secretary Liam Pator, Assistant Secretary Rajesh Shakwa, Assistant Secretary Secretary Sopdang, Vice President Ridrik Nungrum, Vice President Raja Lapang, Treasurer Dominic Lingdo, Nicholas Manar, Legal Advisor Rumor Sim, Liba Shakwa, Public Secretary Brab Sultan. Ini member ini kita. Senjar kadar jung imune bila kam senjor dia tak penbit penpian ya ne kam senjar kadar dia pom ni komiti dia begitu berpor pendek komiti kan petro ni kini di dekat kota ni di put sam jo ne kadar ini sam komiti di dekat gunung di laut tang mo kuat ini lah kan ya no jadi di kam bagi rahmat ya bagi komiti ini hubun dengan yang tahu maka kita berkata bendon dulu mencuai siapa yang komiti kalau melengok bagi menteri tetap berpengaruh ia bagi orang apa kerja benar kita ada isu tulisan apa kerja semua jangi penek pensak kene untuk siap bro. But ngidangi ba day by day man kisni man kipor ni iba ka asam kanang Croatia ka rajung iru. But ya kami gele jungi berboy ni kapat ka sekaru. But dagane komiti kapat ka sekar ba kan paitlem nam ta kari ka rajung i ba kan nek pensak kene untuk siap ni. Keblesipun.